Oke guys, selamat siang guys. Kita rutin lagi. Yang nonton jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, di komen. Kita pasang seperti biasa, pasang musik. I'm obsessed. Apa lagunya ini? I was strung out. It's because it's Anjay. Oke, kita ngatur YouTube dulu guys. Panas tadi main AWP. Susah ya kalau nggak makro nih kalau main AWP. Not gonna lie to you kids, some jungle out there. Keep your head on tight. Unknown brain, mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong when I battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on, bullets rattling and whistle at you too, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone. It's a war zone. Yo, this a war zone. Masih rumah WP tadi. Loh. Kabur mereka, anjay. It's a war zone. Yeah, feel the impact. Yeah, break it open, leave it up and get intact. Hey, yo, you been hacked. Ada WP coba. Homie, been cracked. Hey, yo, we been back. You been stacking, see you flexing with the thin stack. Hey, bitch, you been whack. I kill 'em all, feel the motherfucking impact. Yo, it's a war zone, homie, say you ready and prepared. Take a minute and make them aware. While I've been sneaking in the back, but it's what the clap, I'm like it's there. I've been falling through the mud, where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed up, trap house, nothing ever given. Every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, cops round, head pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Yo, it's a war zone, homies. yeah. Unknown brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got 'em hating. They saw all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta
Nya, oi. Yeah, my life is lonely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finding, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having Itu me yang nonton yang paling around. like ya. Chances and you blew it, you so easily. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying. Headshot. Imron, Halo guys, Chain headshot. cuman kau pagi lo Jin Imron siang. Luan ayah kan pada kau. iya, telat aku tadi ya. Chain headshot. Chain headshot. Tapi setelah kau. Main mahjong dulu kita. Astaga, kalah pun. Iya, makanya PB aku. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Kaget aku. Wah, gak ada nge-kill orangnya. Tuh. Ngapain aja orang, wah, gak ada nge-kill. Di situ tuh kaget. Berapa hari kok FC kau seminggu kah? Berapa? Headshot. Hah? Item aku seminggu ya. FC kau? Mm-mm. Ada orang dua itu. Oh, bang dua liter lagi. Aduh, kaget aku tikusnya. Anjing tikusnya. Ngeroyok dong. Bisa gitu. Headshot. Nih, aku cek. Moses sama kayak ayah dong. Chain headshot. Chain headshot. Aduh, duluan kau lah. Sabar dong guys. Headshot. Oh, betul menggendong orang lah. Itu ada. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh, kali ini dikit toh. Chain headshot. Alah. Chain headshot. Wah. Kurang kencang loh tapping aku. Anjay. Headshot. Chain headshot. Nah, Chain headshot. woi. Chain headshot. Chain headshot. Chain Rekod, headshot. rekod. Chain headshot.
Wih, apa tuh? Headshot. Oh, itu ngomong. Anjay. Headshot. Protection. Gimana sih ikutnya? Yang gol berapa? Wah, lah gelap. Oi, masih bisa lihat ya nggak tuh? Yuk, teman-teman yang lupa di subscribe ya. Like, share, komen. Tembak, bodoh. Ah, yang baik aja mah mati. Gol. Di atas. Protection. Chain stopper. Oh, Aduh, kau. Helmet protection. Headshot. goblok. Headshot. Protection. Ah, Headshot. ayah nggak tahu dari mana nembak. Chain headshot. Chain headshot. Ih, lari. Helmet protection. Chain headshot. Nggak kena lagi. Astaga. Ya ampun, tikus sudah kami nggak mati nggak tuh. Chain headshot. Wih, nggak di base dia nggak tuh. Headshot. Oh, ada si Helmet protection. Headshot. Anjay. Chain headshot. Chain Aduh, headshot. astaga. Chain headshot. Chain Ayo headshot. dong, guys. Chain headshot protection. kasih pula meter anjay. Helmet protection. Headshot. Bikin loh sisi itu. Bang, keren banget. Chain headshot. Thank God that the brothers on the rise now. Headshot. Tidak kena. Mana semua kawan-kawan ini. Wah, bisa kalah nggak tuh? Wah, mampus ketahuan kan. Headshot. Chain headshot. Ayo dong, menang dong.
Kalah. Ih, malah gua yang kena anjay. Bangsat. Oh, dual itu. Enak nggak aku? Di bang. Alah lah lah. Red team win. Anjay. Bisa kan? Pegang RM ntar ya, Bang. Finali. Kita bikin OT biar ramai. Iya. Nah. Saya kemana ya? We are one grain of sand in the middle of the ocean. Can you try to understand how a touch can cause explosions? I'm too great to be landed. Lari lagi lagi aku. Too great to be standing. Iya bang. Itu. Ada. Ada. Gak ada ya orang abang-abang di sebelah. Abang-abangan. Anjay. Gak ada orang abang-abang di warnet. Ngapain? Tak rokok. Nanyain itu, besarin suara. Nggak gue kasih rokoknya. Anjay. Ada nggak sih di tempat kalian yang ngompas-ngompas kayak gitu? Ngompas-ngompas. Minta duit? Ada ya? Hah? Ada lah. Contoh di warnet. Ada yang culun-culun diminta duit, ada nggak? Ada lah. Tapi yang kenal aja. PES 50 baik dapat deh. Oh, PES 50 selincir pula dapat anjing. Gacha apa ya? Yang ambil tak 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 tak. Oh. TAG deh. Aku tak 52 loh. Ambil lah, aku 3 hari cuma PES 50 baik kan anjay. Lagi FC biarin aja dulu. Hah? Simpan. Lagi FC simpan dulu ya. Besok tuh besok.
Ayo guys, ready dong. Parah, untuk aku. Anak King Kong. King Kong. Suara aku nonton live aja lo ya. Mana? Kok suara enggak kemarin malam di rumah. Suaraku kok kayak anak kecil ya. Ini mana kecil anjay. Anjay. Udah kau subscribe belum? Udahlah. Udah lama. Aduh, jatuh tembok dia anjay. Gak bisa buat anak nih umur 24. Suara masih kayak anak-anak. Itu nyangkut anjing. Headshot. Nyangkut pula. Chain headshot. Anjing kaget ah. Pukul kau ya. Iya. Ramenya. Wow, bisa kena berapa cuma dia? Coba kali orang. Helmet protection. Ih, kok bisa gitu dia? Chain Aku headshot. kira dari sana lo keluarnya. Chain headshot. Aduh, helm doang. Mau kebacok aja dah. Wow, ini orang. Lurus ya pelurunya. Headshot. Aduh, Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. anjir. Bro, Helmet protection. Helmet protection. Hei, sabar hei. Headshot. Gak kena lagi dia. Alah, Chain headshot. parah. Chain headshot. Chain headshot. Kali dah. Chain headshot. Bisa gitu. Akhirnya. Chain headshot. Kaget lo aku ya. Astaga. Minus lagi. Chain headshot. Chain headshot. aduh, bangsat sih gede tuh lagi relate. Tai orang nih. Didiamin awak di kill-kill ya. Headshot. Aduh.
Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Diam juga loyal lo. Astaga. Chain headshot. Bisa gitu. Anjay. Flashbang nggak mau tolong tim aku nih. Chain headshot. Udah. tuh. Siapa? Ih. Kaget aku. Headshot. Bisa-bisanya yang kill. Anjing, siapa yang mau bang flashbang ini? Enggak kepas. Astaga. Apa yang itu? Alam. Edit loh. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh, ramenya bakal lu. Yuk, di komen di like cari bom. Headshot. Chain headshot. Ini aku lagi kan betul. Anjing lewat sih. Wala. Jadi, bisa dong. Headshot. Bukan apa-apa, cu. Chain headshot. Chain headshot. Gak kelihatan. Langsung nembak. Chain headshot. Chain headshot. Taylor. Flashbang nggak lu? Gak kuat malah WP. Headshot. Kaget gak tuh? Chain headshot. Protection. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Wah, kita lihat dia mah. Panen.
Aduh, flashbang. Headshot. Chain headshot. Heden, hola Heden. Watching all this time slip by. Now I realize I've been waiting all my life. Headshot. Oh, blok berapa sih? Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Keluaran. Chain headshot. Duh. Chain headshot. Gimana kabarnya? Baik. Oh, gimana kabarmu? Woi, Ah, flashbang lagi. Protection. aduh, wih, itu anjing tahu nih. Flashbang terus aku. Headshot. Anjir, babe. Aku kagetan kalau dengan itu, Be. Flashbang lagi pas depan aku itu loh, flashbang itu loh. Cuma ya kayaknya ya. Waktu flashbangnya ke tengah, aku asal di tengah-tengah aja. Headshot. Protection. Saya telah main flashbang. Walah, ada long di kanan aku. Helmet protection. Pokoknya ayah dulu kill biar kita nggak mati. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Siapa sih yang lempar WP itu? Oh, awas kau kukik Pas kau. ke mukaku itu loh. Headshot. Ini nah Excel ini rupanya. Win. Kita zaman bangsat. Flashbang terus aku. Wih, diredein gak tuh aku sama Sena? Anjay. Tai ini anak indie sih. Jago-jago. Iya. Rome. Ye. I'm not gonna lie to you kids, some people jump Nggak ada otak karena flashbang ini. your head on tight. Unknown brain, remind me, baby, let's do it. All right, let's move out. Never drop down, smoking high, am I not round? I'm not
Lah, bisa nggak? Udah main ya? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Jumpa loh. Nah, Chain headshot. Di situ tahu. harus keluar aku ya. Protection. Patah-patah dia. Ya, yang nonton di like ya, di like, di share ya, di subscribe jangan lupa. Nggak mau. Tuh, ada. Headshot. Tuh, males. Nggak kena-kena. Chain headshot. Helmet protection. Wah, di mana gini? Ih. Bentar. Garang dulu kita guys. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Testing nggak? Bos mahal. Bangsat. Hey. Up. Oi, Nobunaga. Ini loh. Chain headshot. Chain headshot. Testing Hey. lagi kan? Chain headshot. Itu siapa ya? Bang Jan. Ini jangan. Oh. Malah wah ini keroyoknya. Jadi itu. Di mana? Iya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah, ampun ada di situ. Iya. Boleh. Gas lah WD dulu. Nyeri telikoan. Dagang mah. Waduh, kena aku ngantuk. Helmet protection. Anjay. Ya ampun. Flashbang. Enak kali dia cari markas ya. Mati loh, di mana sih Pak? Tuh. Headshot. Chain headshot. Udah. Chain headshot. Gak kena gak tuh. Helmet protection. Chain headshot. Flashbang kau kan? Flashbang lagi nggak tuh? Kira sama dia anjir. Begitu aku tembak aja. Apa yang pistol? Oh, macam-macamnya. Chain headshot.
Wih, mantap dia yang masih best. Oh masih main Jackal, mantas ada FP. Timmu ini ya yang flashbang ini. Iya, yang Excel tadi ya. Udah aku kick masuk lagi deh. Chain headshot. Helmet protection. Helmet doang. Chain headshot. Headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Oh, flashbang lagi apa? Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oh, ramenya. Oi. Di Chain headshot. DP-nya anjir. Ah. Gak bisa nge-kill aku. Chain headshot. Fire in the hole! Yang robot cowok tuh main WP. Chain headshot. Headshot. Fire in the hole! Ih, gak maju. Fire in the hole! Nggak flashbang terus loh. Flashbang. Duh. Dari tim Ayah ada juga loh ya. Anjir, emang. Protection. Gini mak nembak. Headshot. Helmet protection. Kayak mana rasanya di depan ditesbangin orang? Mana rasanya di depan dan ditesbangin orang tuh? Protection. Ih, Kalau flashbang terus aku. dari tim Ayah ada juga. Gak tahu siapa tuh. Headshot. Tapi yang ini flashbang. Nah, kena aku lagi. Si Johan ini anjing ini. Kau FB.
Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Headshot. Red team win. Ini yang flashbang. Udah minus flashbang pula, kan tolol. Kita mana bang nggak kerja. Enggak. Saya pengangguran sukses. Tahu aku. Goblok. Minus flashbang pula loh. Yang sakit hatinya kita lagi maju itu loh. Pas depan kita ada flashbang. Walah. Bukannya bantu kill, malah tambah death, bantu death. Anjay. Sepi loh. Langsung hilang orang. Hah? Langsung hilang orang, nggak ada orang. Hah? Wow. Pede dong. Hero-nya kosong tuh, Ya nggak ada kita itu. kita berdua pak, kita berdua aja nge-kill ini. Room kecil loh, room 8. Takut yang FBS itu masuk lagi loh. Itu nonton YouTube aku pasti. Yang dikenai aku terus. Tapi masih bisa kill lah ya, itu loh hebatnya. Anjas. Oh, anjay. Aku udah malas main kalau di gitu. Okay, let's go. Fire in the hole. Headshot. Nggak kena. Oh. Headshot. Dua di situ kan. Fire in the hole. Protection. Wah, bokong nggak tuh? Tuh. Bisa-bisanya udah pas lah. Fire in the hole. Headshot. Everybody wanna do the same thing. Project. Nice shot. Do my own thing, and I maintain flow like water, so I'm going mainstream. Fire in the hole. Bandit ini flashbang aku. Headshot. Chain headshot. Go, go, go. Bokong lagi. Go, go, go. Chain headshot. Aduh. Triple kill.
Siapa tuh yang lempar tuh? Headshot. Oh, kau gelap ya. Andre, halo Andre. Sini Andre, login Andre. Pas ada kemarin gua komen YouTube ayah nggak login. Itu ada satu orang tuh anak itu ya. Apa namanya kemarin itu siapa? Randy. Orkaseus, Odon. Nggak bisa. Namanya. Headshot. Bisa orang ini main tanpa WP kah? Chain Bosan. headshot. Ih, kalah di sini ya. Oh enggak. Chain headshot. Ih, ditungguin loh sama janji. Udah mah, saya lihat ya, tuh. Tuh, kok nembak kayak gitu tuh. Mending nih, gak ada yang main flashbang. Dia mendiam sampah itu nih flashbang. Iya. Alah, kena tuh sama si Randy aku. Mau maju. Ini belakang ayah tuh. Chain headshot. Chain headshot. Kampret kau. Chain killer. Mana sih ayah? Di belakang aku rupanya. Chain headshot. Ih, aku mau pisauin. Tapi dipotong. Ya, aku panen di markas semua tuh. Ini sih orangnya. Headshot. Flashbang apa? Flashbang lagi. Dapat. Ah, Chain headshot. orang ini bukan yang nge-kill. Lima puluh ada yang 10 loh killnya ya. Anjir. Apa yang sih kalian nih? Kelas nggak apa-apa sih Asep. Ini lo bandit ini flashbang ternyata. Bandit aja. Headshot. Chain headshot. Kalian main kah? Oh, sakit aku kalau lompat tuh. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Ibu mau dari senjata. Fire in the hole. Helmet protection. Kill. Aduh, flashbangnya anjir. Ah, Headshot. parah. Chain headshot. Waduh, si Dok mau nembak yang di kanan. Tuh. Di kanan ada. Tim aku belum ada kill yang 10 loh, bayangin. Satu orang jadi lah.
Kali rame lagi turun. Wah ampun, di situ Ranggak mau nembak yang di atas. Ini kan yang di atas bangsat ya. Headshot. Chain headshot. Bingung aku. Protection. Aduh, LC lagi. Oh, gelap ya. Helmet protection. Gak nembak yang mana tuh? Oh, malah kena. Ngeri si polosnya. Headshot. Main jago dia ya. Jago efektif. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Aku sendirian loh yang main. Robot itu satu loh, yang impact band loh. Helmet protection. Oh, gak kena Ranggak. Bingung aku mau nembak siapa, rame kali. Ayah aja lah aku tembak. Oh, kompak tuh. Kalian maju atau rata, anjir. Ah, parah. Headshot. Misi kawan nih. Bandit ini yang pasti ada. Chain headshot. Bandit ini nah. LC gak tuh? Chain headshot. Chain headshot protection. Helmet protection. FB-nya cok, pusing palain anjir. LC lagi. Helmet protection. Pasti. Oh, nembak ini. Headshot. Aku aja bingung. Oh, si bandit ini kan, si bandit ini. Bandit, bisa dibilangin nggak? Oh, banyak kali flashbang bangsat itu. Aku sendirian yang main. Headshot. Ayo orang nih. Chain headshot. Blue team win. Parah. Gua lu. Si bandit itu. Aja. Yang main diamond yang risky. Aja. Ih, diledein anjir. Berani-beraninya. Yo,
minum doh. Aku satu doh, kau satu doh. Terserah kau lah. Mau jajan apa? Tolong. Thank you doh. Duh, kaget. Yup. Wih, tole. Aduh. Ada Nobunaga keluar. Lari dari sana. Kaget lo aku. Anjir. Oh, kurang luar situ. Walah. Jago ya. Siap. Mayor 3 tuh. Oh, ada orang. Ini ada si Rani di situ. Ya ampun, lagi reload aku. Fire in the hole! Tuh. Ada rokok. Chain headshot. Helmet protection. Aduh. Markas di meter nggak tuh? Headshot. Boleh. Wow. Headshot. Wow, dari markas nggak itu? Si Andre kayak ini. Coba di markas aku udah nggak pakai udah. Headshot. Aduh, gak ada kena satu pun. Aduh, geser dong. Dari keker ya. Kali nembak karakter aku. Waduh, itu dia mah. Fire in the hole! Dibokong anjir. Tidak kena satu. Chain headshot. Jualnya belum dulu. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Oi, Protection.
Kerasin dong, wah lah Gus. Ini kau Gus. Enggak doang aja. Anjir. Dorong nggak? Wah, gelap-gelap bisa nembak tuh orang. Anjay. Headshot. Wih, gak kena. Astaga, naga. Berdebah. Ah, ini sih gua lagi lihat santetnya. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Duh. Itu lagi nongol itu. Helmet protection. Tuh. Monyet itu manjat aja kerjanya. Bisa nembaknya anjir. Helmet protection. Jual itu Wah, ampun, gak kena aku. Chain headshot. tablet Chain astagfirullah. headshot. Chain headshot. Wah, Duh. Keras sekali belakang lu tuh. Headshot. Helmet protection. jual kampret. Headshot. Asal kaya pula yang kena. Aduh. Protection. Headshot. Wah, ya keras gua. Chain headshot. Bintang 8K minus banyak banget ya. Dia ulet ya. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ramenya sama Om. Chain Wah. headshot. Ngapain aku ke sana? Kenapa ya? Chain Ya headshot. mati lah. Chain headshot. Aduh, kena lubang. Buat kalian yang nge-kill. Headshot. Chain headshot. Walah. Depan belakang nggak tuh? Nah, dia kalah. Ah, tak. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Headshot. Helmet protection. Helmet protection. Headshot. Mana sih? Chain headshot. Oh, si gede kelimuran. Red Ah, team. lah. Hari-hari kalah. Jago Ratwa itu.
Ini aja dulu ya. Ini ngapa lah banyak kali. Semangat kali orang di ready. Wah, langsung rame. Anjir, anjir. Ih, ada orang rupanya. Pantas nggak bisa jalan. Ultra 2 nggak tuh? Ayah kemana ya? Cek. WC, biasa, WC. Kau ayam masuk pasti kalah terus. Ngapain pula kau? Anjay. Gak tahu aku kok bisa pindah ya? Gak tahu aku. Aduh, nggak bisa pindah musuh sama kau. Tim balance-nya. Aduh. Sakitnya. Selamat datang di DS Katana. Udah tap belum kau? Udah dong. Wow. Razua itu kan bisa nge-kill ya? Okay, let's go. Tim jadi catat ya, kalau jadi tim ya. Fire in the hole. Headshot. Lari, darahku habis. Headshot. Ngapain sih di base terus? Bisa nembaknya. Ayah kok masih kotok-kotok? Belajar. Chain headshot. Helmet protection. Mau baca saya kotok lu. Astaga. Astaga, RM sama orang nggak tuh. Shot. Helmet protection. Lagi banyak. Oh, bahaya. Bisa kalah ini. Pakai kotak-kotak. Iya nggak TF ayah kalau itu. Gimana sih passwordnya? Headshot. Anjay. Chain headshot.
lumayan. Apa tuh? Helm, kalau helm jangan lagi. Yang lain lah pakai. Nanti pasang. Pendorum dah. Dia muntah di RM jadinya. Gak bakal dibalikin tuh RM. Wih, ya am. Oh, nggak kena. Salah. Main aja lah. Double kill. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah, mau nih si Medik aku. Protection. Kaget. Tadi jago lah gua tuh. Headshot. Hinang-hinang nanti dia. Chain headshot. Chain headshot. Tuh, mana berdarah tuh tadi. Anjay. Nggak boleh dong. Headshot. Fire protection. Wilayah banyak mati dikit. Ngapain tuh orang nih? Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Wah. Itu bisa kau beli ke kanan. Kamti udah bang, apa Kamti? Yang kau disubscribe ya Kamti ya? Chain headshot. Chain headshot. Medik aku. Helmet protection. Di like, di share, komen ya.
Chain headshot. Alah bandit masuk lagi dong. Nah, flashbang aku. Si bandit masuk lagi. Ini yang flashbang aku. Habis Taylor pinjam dong. Habis Taylor loh. Duh. Oke, C nggak tuh? Anjay. Sama juga habis Taylornya. SC bangsat. Blue team win. Balikin RM dong. Tak leremnya Ran deh. Oh, udah dibalikin langsung. Sopan ya. Thank you. Thank you. Apaan sih kalian ya? Tararat. Jangan kill malah rusuh. Udah ranking 207 ngeri aku main bintang 5 anjay. Bentar lagi 97 juta. Aduh, ngeri dah. 500 lagi 90 juta. Tadi jago deh di Reja nih. Iya, itu makanya ya. Oke aja tadi berarti. Hampir aku rekrut lo tadi tuh. Hampir aku rekrut untuk main lagi. Ready-nya sebelah sana, jangan sini. Kalau sebelah sana aku ready-in langsung lah. Sepinya. Ready-nya sebelah sana, cuk. Ih. Lama aku nggak. Oke, nih, pegangin pantatnya aja. Teret. Dibok kali lo. Ini kuning. Headset kuning. Kenapa ya? Bau. Cuci lah ya. Susah ngelepasnya susah. Nggak tahu cara ngelepasnya gimana nih. Takut aku nanti salah lepas nggak bisa pasang lagi. Untuk yang menteri di sana. 800.000 jam dulu ya beli ini. Aduh, kenapa lah nggak? Karena nggak ada jual Star Series aja di Palembang kemarin. Kalau ada jual Series enak. Ini nggak ada yang jual Star Series. Tapi kan hampir sama deh kualitasnya. Rexus, jadi beli Rexus aku ya. Kades, beli Kades. Dan hampir sama aja ya. Hah? Hampir sama aja enggak? Ya, lebih keren aja ininya kalau dilihat orang, oh gila, Star Series gitu loh. Anjay. Ya kan, lebih keren. Kok keluar itu lah. Main BM yuk Ran. BM sekarang cepat. Ayo lah yuk. Bosen aku. Yuk. Bebas aja. Ingat, switch-nya matiin, terus audio matiin, judulnya gantikan 200 aja.
Ganti judulnya itu. K400 live YouTube, nah itu aja. Oke bang. Jago nggak? Tanya orang. Oke bang katanya, jago nggak? Oh bisa ya? Ya. Tapi nggak ada spasinya ya. Oke. Bareta punya ayah. Tidak use Bareta sayang kalau nggak main BM ini. Ya ampun. Ini sepi nggak tuh? Heran aku. Sepi ya. Nanti kalau kita buat polos banyak masuk ya, tapi yang rusuh tuh orang orang FC itu loh. Ya, makanya Kan bangsat kadangnya kan. susah kita. Aduh, sepi. Hai guys, sepi kali guys. Padahal room dekat loh, room 8 loh. Ya. Coba ganti nonton. Itu banyak orang masuk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always down the time out. Ada sekian. Coming with it, you were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in that. I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. Mixpin sepi, apa sepi? Jarang ya. Gimana sih orang ini? Main kah? Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so Iya. I'm going mainstream. Ya Tuhan. Mainstream. Damn. Water, so I'm going mainstream. Mainstream. Nanyain aku. Makasih. Wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. We are one grain of sand in the middle of the ocean. Can you try to understand how a touch can cause explosions? Hey guys. Udah rame guys. Rame
Udah lumayan nih ya. Udah ya. Masih lama ya? Ayo. Ini. Wow. Tuh anjing kaget. Hey guys. Anjir. Bangsat itu kamu. Dia lagi. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Till I might be big in the game, like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you have swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Air bangsat.
Yeah, yeah, yeah. Shoot, shoot. Yeah, yeah, yeah. Shoot and shoot and shoot. Yeah, yeah, yeah. Shoot and shoot. I said I'm moving too far. Kalah kamu, Ran. Gak bisa baca judul. Bomb has been planted. Gak bisa baca judul orang ini. Pakai bom gas ya? Ada gas, ada air, semua ada. Ih. Sabar membuahkan hasil. Yo, yang nonton yuk, jangan lupa di subscribe ya, di like, di share, komen. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Aduh, bomnya banyak kali. Ah, Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. ayo. Oh, pakai medkit ya. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Took stress and spread to my chest. Till the diamonds wrapping my neck. Goddamn mess. Place more tests. More bliss. Duck deep down to Nggak ada musuh di situ, oi. Orang musuh cuma satu kok. the killer conquest. I'm next. Sabar aja orang. Oke. Nggak lihat tab dia ya. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole.
Tuh anjir. Ah. Oh, WP tadi mati ya. Oh, potongnya satu. Dua, Link. Anjay. Aku tabrak aja kali ya. DC ya. Mission fail. Wah, aku yang pecah nggak tuh? Anjay. Mana ini nih? Fire in the hole! Fire in the hole! Uh. Kok satu lagi lah, oh iya. Wah. Walah. Beli senjata aja kerja deh ini. Oke. Susah mau kemana sih ya? Mission fail. All right, let's move out. Wah, ampun. Kemana nih? Lu. Ah. Mungkin tidak bisa dia astaga. Masih ada goblok. Kira udah selesai. Nah, baru selebrasi nggak apa-apa. Dua lini. Tahu. Anjay. Astaga. Anjay. Itu bangke. wah. Oke, guys.
petir. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Diling bang. Baik boy. Ya, diling kak. Dia kiri Ran ya. Kejar ke situ Ran. Bentar ya, pasang aja. Pasang lah. Bomb has been planted. Sekarang kok habis. Dah miss. Sat. Bukan, turun ya, Jai. Bang. Dah. Tak bisa pakai AWP nih. Ya mati juga, astaga. Bangke. Leset AWP nih. Bomb defused. Mission failed. Bangke. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Hey, Wah ampun, kemana lari bos aing? Set lah. Oke ayam. Hidup susah deh. Oke guys, Menang. menang lah. fire in the hole! Fire in the hole! Ini SCYT ini bukannya bantu ngekerin di sini loh. Banyak kak beli bomnya. Jai. Aduh, nggak lihat aku di sebelah situ. Astaga. Wah nggak tuh. Rame sih-nya ya. Ya aku juga berani. Ayah mati di mana ya? Blue team win. SC. Oh. Flashet ini. Ini apa? Pakai AWP nih bangsat. Boleh sudah. Cik. Nggak makro itu lo susah. Ya nontonnya lupa di like ya, di subscribe. Cek AWP-nya. This a war zone, homie. Say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I be sneaking in the back, but it's what the clap. Homie, life ain't fair. Caught me falling through the mud where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's Oh, citak lain anjay. Apa? Gede enggak tuh? Citaknya besar kali daripada badan. Ngantuknya aku. Kelihatan. Nah, 5 jam lagi kucing aku anjay. beli lagi ya, beli lagi. Kucing mahal kali, aku mau beli seminggu kemarin. Ada kucing ada seminggu yang hadiah itu. Hadiah login, tinggal beli quick reloadnya aja. Tapi ke sisa aku kemarin
7.000 buat gak Bisa seminggu ya. bisa itu. Hah? Rencana mau beli apa Salah, kemarin ya? salah kata. Apa tes? Salah kata apa salah kata? Kenapa kau salah? Benarkanlah. Enggak, DS-nya nih. Gede lagunya anjay. Sek. Apaan ini? Oh, Julian. Oh, salah. Yeah. Ya. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Shopee. Iya. Ada mau masuk lah. Udah buat nonton kali ya. Iya, Pak. Ini mau main CSGO. Berarti ada fansnya. Apa? Itu Nick Ayah pemain CSGO katanya. Main CSO? Iya. Masa? Berarti itu subscriber Ayah. Pusing. Oh, ada DRT aja. Mana ya? Tunggu. Dari aja lah, Ran. Lama nanti. Emailnya saya matiin aja, iya. Lama nunggu orang. Kena keroyok berdua tuh. Iya nggak apa-apa lah, kalah lah. Orang pakai bom gas lacit lah, apalah. Ingat. All right, let's move out. Jadi siap. Lim dia nggak, oi udah padar, oi Jo. Jelek Jo di share Jo. All right, let's move out.
Wih, kita ada ratu loh. AWP itu jago kali. Ada aku. Headshot. Kita tahu. Gak mungkin kau nggak bisa. Walak. Silo nggak tuh? Malah aku nembak duluan. Oke, mana yang buat malah kayak mati? Belakang lo. Rata semua sama dia orang loh. Enak kali dia. Iya. Gak ada yang tahu dia di belakang. Mission success. Wih, mati lah tuh. Kaget gak tuh? Tuh anjing. Satu lagi. Ulur koran. Ah, bandit. Triple kill. Headshot. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Waduh. Isi aman kan? Masih ya, masih. Nggak aman apa enggak? Aduh, duluan kena nembak anjing. Wow. Mame ya. Wah ampun di situ nggak tuh Tunggu nggak lihat. ya dong. Ya. Untuk angkat. Pasang. Cuma berapa sih musuhnya? Oh, banyak. Bomb has been planted. Masih rame. Lari-lari nggak air. Bomnya di B kan? Iya. Aku coba. Air dengan mesin air dengan tipis loh. Aku pakai item dapat ya. Bomb Iya, defused. nice. Nggak pakai item ya agak lama. Mission success.
Kuping asli sepi katanya. Anjay. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole. Anjay. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the Chain hole! headshot. Fire in the hole! Nice shot! Aduh. Bangsat. Sampai HS pula. Fire in the hole! Dia mati. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Nice shot! Helmet protection. Helmet protection nggak tuh? Wah, Mission success. All right, let's move out. Gak AWP-nya ngetembak yang lain dong. Astaga. astaga. Hati kali. Jago IDN. Siapa? IDN ya. DM. IDN. Yang di bawah ya. Affirmative. Jago punya. B point. Lumayan. Bagus. Bagus lah mainnya. Blue team win. 7-0 nggak tuh? Cing nanti nonton. Ya, dua orang tuh ready. Flow like water, so I'm going mainstream. Dia mana ya? Tangerang. Katana di Tangerang nggak ya? Hah? Anak katana ada yang di Tangerang nggak? Ada kayaknya. Oh siapa? Si Odon kemarin. Anjay.
Tapi Apa ya? udah lulus OT belum ini katanya? Aku invite aja ya. Ada item CN nggak bilangnya tuh? Woi GM. Mod apaan ini? Kosong titelnya itu. Kosong titelnya itu. Wih, ngapain dah? Bundak Korla, anjay nama nicknya. Bundak Korla nggak ada nama, nonton YouTube aku nak Bundak Korla. Break belum. Ngapain dah sini? Bundak Korla. Coba belajar senjata lain ah. Ya enggak? Saul. Tapi aja mau belajar kotok-kotok. Gimana sih? Iya. Kotok-kotok itu jago loh ya kalau dapat kill ya. Kalau dapat feel-nya, makanya aku bilang ini nggak dapat, makanya males ini. Feel-nya nggak dapat, payah. Saya udah pernah kok pakai mod ya. Johan, gaskeun lawan mod. Cupu mah. Itu popongan itu. Sombong mah. Ya serius. Titelnya Ya kosong. titelnya itu. nggak ada. Iya. Titelnya kosong itu. Itu tengkorak, cuman dikasih nama mod. Gak bisa nge-banned, gak bisa nge-banned enggak. Tapi kalau nge-report bisa. Gak bisa nge-banned mod itu. Aku pernah pakai kok. Mod Nobunaga namanya. Mod Nobunaga. Anjay, kelas, keren. Oh, robotku banyak kali loh. Apalah coba nemkat yang bikin jelek aja nih. Hapus aja lah. Anjay. Gak guna. Menemuin item 30 hari hapus lah. Ngapain? Hapus. Oh nggak bisa permanen, anjay. Yang permanen nggak bisa dihapus, nggak coba hapus permanen katanya. Anjay. Kamu nggak bisa di-delete ini. Oh kalau nggak bisa di-delete, use aja ya. Anjay. Biar habis sendiri. 17 hari nggak nih? Hapus. Nggak guna nemkat ini. Purple ini 120 hari, sayang kali lo mau hapusnya. Jai. Selamat datang di KTS Katana. Masih lama ya, orang udah rame nih. Sini. Kau turun berapa? Hah? Dikecilin aja, Jan. Kecilin aja. Klik kanan. Maksudnya apa sih? Besar kali musiknya. Kecilin.
Ini James. Kamu ikut nggak James? Ikut. Cepat. Gas. Mana nih isi permanennya? Ada semut yang bisa banned. PM ya. WM. SC permanen, ada dong. Mana ya SC permanen? Anjay. Oh, SC permanen. Anjay. Oh, SC permanen. Patah. Ada, kita ada. SC permanen, Chris permanen ada. Aman. Masuk dulu Jen. Nanti aja ngatur siapa di room. Nah. Ini Geser. 120 hari itu apa juga partikel name card ini? Pakai aja kali ya. Biar kayak bencong ya. Ayo. Mau lagi name Main. Gak guna nih. Ah, ya lama kali ini nge-invent aja nih. Ayo. Hagi permanen di delete nggak bisa, Hagi permanen di delete kau nih. Yang namanya permanen nggak bisa delete juga kau ini. Itu iden dari Glenn lo ya. Siapa? Iya. Lumayan kok dia. Kayak gitu aja Ran, cari-cari member BM itu loh. Kalau member RR sudah-sudahlah. Bisa mana bisa permanen kau nih. Hijau ngarang. Headshot. Aduh mos. Sama lah. Buang aja. Kosong. Mission success. Kabur mode deh. Nggak ready dia. Pur. Pecahin pala ya. Ya. Pernah juga pakai mod foam. Ah, kedip kawan. Lewat dia tadi. Wah, JP-nya masuk dong. Awas kena bokong dari JP ya. Chain headshot. Di A James. Nah, dia. Hajar lah. Has been planted. Di JK James. Boleh G. Masuk. Hilang lo dia. Mana nih orang? Ada di lorong. Aja ya nembak kena. Main nih. Kotak-kotak. Tolong. All right, let's move out. Back ke mas kau dek. RB 2 orang, udah balik badan masih nggak kena. Kemana kau Randi? Ya ampun, ayo udah di B lo. RB. Udah mati kau? Dapat. Wah, WP kau. Wah. Habis lagi. Di tong A1, hajar lah. Tong A1. Hai. Ada tuh, Jen. RB, hit. RB, hacker aja. 2, 3 habis. Bukan tiap PC. Mission success. Bagian skill apa?
ikutan pula nih. Aduh, anjing. Matiin AWP lu. Oh, di lorong ujung ya. Lorong ujung. Udah mati. Lorong JP. Udah mati. Ah, kau ini. Anjay. Wah ampun, JK. Udah mati ya. JK bisa ya. Oh, JK. Wih. Kau takut dari RB ada. Salah, PC aja anjir. Watching all the time slip by. Now I realize. Mun nanya. Musuhnya banyak om, 1, 2. Kena bom. Bomb has been planted. Oh, terus lihat. Aduh. Bom reduce. Atas ya, moe. Bambur dulu. Mid. Boleh mid nggak ya? Oke guys, setelah skill dia dong. Ada jam di kanan. Tidak. Aduh, mamaku getar gara-gara itu pelanggar. Ada tadi ya? Habis bola. Headshot. Wah ampun dari JK nggak tuh. Rata dong. Mas RB John, Mas John, RB John, cek John. Gak ada RB kosong. RB John. Nice. RB John, nice. Ih, Di atas Kak John. tinggal yang JP tadi tuh. Di B dia lah, sama John. Ngelek kau John ya? DC John. John. Jam. DC. Alah. Gerak, jalan tempat kau. Gerak jalan. Ini kan bom. Bomb has been planted. Dia lah. Ganggu step tuh. Nah hidup lagi kau. Oh DC. Ada tuh. Sepi. Nggak kedengeran. Bomb defused. Mission failed. JK, ayah ambil RB, kau ambil yang jauh ya. Yuk. Oke. Anjing langsung. Mana ya? Ini kena bola Ayo ya. mana? Anjay. Kemana? Kanan. Itu anjing. Ada tadi anjir. Habisnya lorong udah dual. Double kill. Headshot. Ay. Oke.
Bang. Ada head. Kan ya? Aduh. Jai. Oke. Neo. Apa kabar Neo? Siapa? Itu di bawah aku ya. Di mana rata semua? Bomnya. GP ada satu ya. GP satu. Mana? Ada tuh dari di ujung. Wah, oke deh. Iya. Duh, langsung AS malah aku. Oh, kena bokong. Ayo guys. Aku tabrak JP aja lah ya. Ya, tak salah aja lah. Ayo dijaga. Ayo kayak pakai perlu yang maju itu. Wah, bisa gitu. Auknya lurus loh. Anjing. Headshot. Lurus itu auknya. Chain headshot. Kok nggak aku? Mana yang bakal ngaku nih? Oh, woi. Si brother masih di sini nggak dia? Auknya parah. Pasang kepala nih orang, nggak di cover. Headshot. Bomb has been planted. Patah-patah nggak nih? Patah-patah nih ya? Iya. Oke. Ayo guys. APC aja itu kok. Mission Tok success. kamu yang pajak lon. Wah. Kalau ya APC Roto Negoro lanjut, Jon. Anjing kena juga nggak tuh. Salah. Aku kosong dari tadi aneh lo. Aku kosong dari tadi lo. Bomb has been planted. Headshot. Triple kill. Protection. Rata nggak kau? Protection. 20 nggak aku ngekill. Rata. Detik genderuwo dibantai sampai keliling. Oh, main kau sampai kok patah-patah lagu ini nih, anjay. James. Masih James ini, Pak? James, Ya. main nggak kau? Ini main tuh masuk nih. Mana kau nih? Dok. Komplikasi. Ngeri ya, otak-otak ayah ya, udah agak pintar ya. 20 mati nolong dong. Wah, nggak bisa lah, cheater lah kau, kena banet lah. Anjay. Ini APC ya. Rata nanti kalau APC mereka. Hai, anjas, kelas level. Anjay. Ayo, ya APC.
Gaskan lah Randi. Apa lama-lama? Itu siapa mau join CS? Neo. Hah? Itu aja. Orang minta ID. Gak nemu loh. Udah, minta ID-nya aja. Ini kalau berani Jing Pro. Wah, ngecit apa ke Om? Roto nanti ke Om. Kabar Om? Nggak pakai headset aku main BM ini. Denger musik malahan. Nggak denger step. Asal tabrak aja. No rem gas, no rem. Salah dong. Nanti sepi lagi nih. Raiden lah. Lama dia, nanti. Nanti sepiran, Raiden run. Lagi buka dia mungkin ya. Sambilan aja bisa nanti kan? Bisa. Altetep aja. Jan, kau JP run, ayo JK ya. Aku AWP loh. Ya JP lengker. Kamu jaga di mana kau? Jaga di best aja. Anjay, di JP lah. Jangan maju tapi di lorong itu aja. Oh, spam. Nge-lag RM bokep ya. Oh, baru bisa. Ada yang masuk loh. Ayo, kawan. Mid satu ya. Mid satu awas ya. Aku dia ya. Wah, nggak mati nggak dia. Oh. Hari ini katanya apa sih hari ini? Jekaran. Ini ada orang tadi. Orang dari B. Bomb has been planted. Set bom ada. Anjay. Set bom. Susah aku. Ini pakai APC aja lah. Gak paham sih. Mission failed. All right, let's move out. Ayo jaga yang di mid ya. Rata nggak itu? DJP. Kamu lebih bergerak itu. James jaga A Jam. Oke. Randi JK nya Randi. Ya. Aman. Gak ada orang. Masih di base ya. Mus. Di mana? Dia ya. Ke A lah Ran.
Ah, JK 2 orang nih. Itu ada orang. Di A satu dia. Mampus mati aku tuh. Mid satu ya. Mid mati. Alah, bisa aku yang pecah pala. Bum di B, oi. Ujung Kalau JK JP lah. Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Mid satu. Headshot. Aduh. Mos, aduh. Headshot. Orang A. Mid. Mid ya. Mid. Triple kill. Bisa-bisanya dibokong. Udah masuk A kah? Enggak tahu. Lewat tadi. Oh, udah. Jai. Mission success. Okay, let's go. Nah, Wah, gak kena. Kau hit kau darah kau. T2 tuh. TO 2. JP ada satu Ran. Aja Ran. JP Ran. Ya. Biarin aja JK tuh kan. Kan ada orang JK. JK, waduh. Lu. Kok bisa dari sana dia? Oh, Dari mid kah dia masuk? dari mid loh dia masuk. Bomb has been planted. Saya Ed ya. Apa? Ini yo katanya udah lihatnya ya. Udah kah? Jumping aku nih, kok nggak ada nih? Neo apa tadi tuh katanya? Iya, dia udah add apa tuh? Mati nih, Bomb defused. udah online dia. Mission success. Okay, let's go. Udah aku invite. Ada ya, tapi awas ya. Ada tuh. JK ada. Ayo arah ke AKP aja, ke arah kita aja. Putar JP dia. Alah, masih di sana. JP. Anjing, kena bokong aku. JP. Ada situ. Enggak, di depan JK tuh dia. Nah, kita susah kok. Oke.
JP ada yang jaga JP kan? Backup. Satu ya. Aran. Kayaknya. Orang lagi tuh. 2 orang lagi. Oh iya. Habis tuh. Orang A dia, A tadi. A udah masuk. Oke. Itu si Jem. Success. All right, let's move out. Headshot. JP aman ya. Wah, ampun goblok. Kayak gitu aku. Dari mana ya? JP. JP. Oh ya, aku. JK 1. Ada Salah. JK. Dor. JK lagi. Wah, rame anjing. Bingung pula mau nembak siapa. Karena dia kena bokong nih. Ya. Al, kenapa Jen? Sibuk mau nama peluru dia. Masih JMS. EC. Mission failed. Apa? Belum lagi Mos, bikin mos, enggak? mosku bermasalah ya. Mos. Nih ada mancis nih bang. Mau pakai nggak? Best kick. Mancis. Bakar. Server berapa? 5. Tenaga dia kabur aku nih. Anjay kan. Bangsat. Beran. Rame ya. JK aman nggak? JK 1. Double kill. Jaga Beran ya. Dari Aida. Mana sih ini warganya? Oh, Ada Beran. RB. Kelas tuh.
Kopi kau anjing. 14.03. Mid 1, mid 1. Lo masuk main di sini. Mid 1. Aduh, mati juga aku. Di mana? Di depan. Habis tuh. Aduh, mati juga ya. Habis sih ya. Tadi cuma 1 ya. Gak tau di mana lagi nih. Masih di base itu orang. Luar kosong. Oh, luar 1. Dulu itu FC, nggak mungkin dia mati ya. Kalau mati kita lawan. Mau? Halo? Aku habis ini udah ya. Lo kemana kau? Handphone emak aku dari telepon. Mana sih ini orang? Oh, DRB nggak dia? ini jelas orang dari RD kena tembak. Masih bingung. Wah, di luar ayah. Anjir. Wah, kok aku pasang kayak gitu? Sorry. Oh, kenapa ada ayah jongkok gitu? Aku pasang kayak gitu. Nggak kena anjay. Oh, Tonogoro. Mission success. Okay, let's go. EP kayaknya ya. Shot. Double kill. Kan gue udah lewat situ. Mid dong anjay. Alah, kena depan JK hit. Anjing, main-mainin. Ya ampun, Ron. Apa kau? Imrat. Gitu. Hmm? Dalam doang kan. Fail. All right, let's move out.
Wah. Bisa rata loh. Di mana kata? Kenapa? Di mid. Astaga. Nggak mau masuk JK orang tuh. Has been planted. Wah, JK satu ya. Naik dia ke atas. Bro. Helmet protection. Alah, mau nyembunyi situ. Nembak cicak APC ya kencang doang. Enggak. Alright. Kau mata, jangan kemit lah lanjut kan jaga-jaga. Oh alah kamu. Dibokem dari mid aku. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Said I might be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too far. I'm ready to eat up track like we are hating because we want. Shining like a neon. Rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate. Yeah. Shoot. Aduh, di luar JP mati. Alas. Ya. Blue team win. Hari-hari. Ceng. Udah aku DM. Mana Neo suaranya Neo? Atau? Udah masuk di DS ya? Ada nggak Udah ini? masuk di DS ya? Neo? Ada Neo. James, ayo. Oh, James. Iya, oke. Sini James. James. Sibuk DC aja. Dia mau pakai ini apa makro AWP. Gak usah kau setting makro kau tuh, manual aja. Oke. Mau apa di sini, Ran? Quick spill sudah doctor sudah blow ya. Oh tapi ya. Sentrum aja. Sentrum. Ah nah. Sentrum aja lah ya. Dan stop, yuk. Kotok-kotok gitu. Geser. Mana yang agak aneh-aneh nih? Iya, AWP iya, 2 iya. dah. Reja aja kick. AWP kok 2? Ngapain? Reja itu aja kick. Loh. Ayo. Gas ke lah. Langsung no rem. Pas. Ini Neo nggak ada suaranya loh. Iya. Cek. Cewek ngerasa. Masa nggak dengar? Oh, masuk. Enggak cewek Ah, sini. udah. Cewek sini yakin aku. Ya kan malam-malam ngomongnya. Ya baru maba. Baru maba tuh. Yang dotek ya bang? Nanti on cam ya. Aku mau lihat ganteng apa enggak ya. Yang Wajib itu kalau di DS-nya harus wajib on cam. biar Raya kenal muka ya. Gimana? Wah, Atas ya? Suara. Wow, sakitnya. Has been planted. Gokil lah. Nah, itu James, itu Ansel. Itu James. Ah, oke, nggak mati. Kenapa kau pegang wifi smoke? Matilah kau kayak gitu. Ya lupa aku gantiin. Ya udah jalan lah.
JP. Hey, shot. Slot saya ikut, Bro Rete. Mana kau slot? Kau kemana? Jojo. Anjay si Johan. Mana nih? Hero CCD nggak ada. Dia masuk ya. Aduh. Di BB dalam. Tungguin loh. Wah, tuh B. Ay, dah. Habis pula pelor tuh bangsat. Mana dia? Aku enemy. Salah dong. Ceritanya tuh. Wah. Nembak apa aku tuh? Ah, Mission success. All right, let's move out. Double kill. Triple kill. Chain killer. Barata. Ngajar. Mission success. Kalian ya anjing ya. Okay, let's go. Oh, jadi senjata mereka. Kenapa tuh jadi senjata? nggak nampak gue maju anjing. Double kill. Ayo. Triple kill. Kamu pasti bisa. Bom dia ya. Bomb has been planted. Bom di best. Belum di best aja, di best. Kan ada chipnya. Success. IDM siapa namanya? Udah saya subscribe channel baru belum? Neo. Enggak, kalau udah saya subscribe channel baru. Belum dah kayaknya. Headshot. Belakang ayah. Bokong dia. Aku yang mati loh, astaga. Habret. Mission success. Mantap. Wah, kenapa aku balik badan? Oh, alah, aku pikir udah mati aja. Merah Randi. Terus merah Randi. Astaga Randi. Hah? Merah itu loh, astaga Randi. Hilang lah. Rame kali di merah tadi udah habis. Rabi. Has been planted. Gak dengar aku. Kirimu Rame. Nah, kananmu Rame. Terus kiri. Ah. Randi merah tadi kau terusin Rame panen kau. Gak dengar aku ya, asli. Astaga. Suara tembakannya rame kali. Mantap. Nih. Mana? Walah. Bebe. Wah, Cuma orang dua gak tuh keroyok aku.
Beli semua, beli semua. Beli lah. James depanmu aja. Di bar atas. James, awas kena bokong kau. Kena bokong nih. Berarti yang situ ya. Aku yang Berapa situ aja. tangannya? Ketemu James. Anjir. Ya, enaknya. Sini Johan. Ting. Johan, sini Johan. Kick aja WP-nya nih, gak guna. Anjas, gak guna. Johan. Mana si Johan kan mau ikut? Langsung sepi nggak tuh? Nanti lu spill pancingan. Pancingan lu spill, habis spill saya sentrum lagi. Pancing dulu ya. Ayah Itu nggak ada masuk. Ayah ngegas sih mainnya lah, pakai keluar lawannya. Enggak lah, kau kill 16 anjay. Saya cuma 12. Aduh. Mana si Johan? Taik lah. Udah off saya, vakum lagi. Kenapa sih Jo? Ya ampun, taik lah. Ada lesbian dari YouTube. Nggak bisa lah spion dari YouTube. YouTube kan ada delaynya. Jadi contoh nih, aku udah nembak belum di YouTube-nya belum. Ada delaynya 15 detik kalau nggak salah. 15 detik atau 10 detik. Mana R2 Mas aja tadi? Anjay. Sini PM lah kau, Raja Keker. Iya, Raja Keker ini. Di PS aja. Ini orang mana semua, Bang? Ke Palembang, Randi Pekanbaru, Oh, Bang. Putil Medan. orang Medan. Wih, Sumatera semua ya? Iya, Sumatera. Ya, orang ganteng lah. Mau on cam lo, coba. Aku mau lihat muka mau on cam lo yuk. Bang, itu gelap. Randi, on cam Randi. Lagi-lagi ya gue aman. Kemarin mana bisa? Apa? Kemarin nggak bisa kan? Aku like apanya? Aku subscribe ya Iya, saya YouTube-nya. Dislike aja, dislike. Anjay, bangsat keren. On cam mana? Langsung report gitu. Aku report. Kacau orang. Kalau main tak ada suges mulu gua. Mana ada suges kau Jojo? Anjay. PS kita privasi nggak ya? Enggak. Susah kali ya? Oh, aku lagi live streaming, nggak bisa dong on cam. Pinter. Ih, pintar ya. Kan kami udah nengok muka ayah di YouTube. Ngapain? Absen, nonton sini lagi? Mi, join Mi. Enggak, aku mau lihat yang lain, si IDN ini loh. Ganteng nggak orangnya, ya kan? Lebih ganteng aku ya. Aku minta aku meronda. Anjay, selewel. Aku minta aku jago. Pala aku udah pakai digital pisau, masih kurang kenceng lari loh. Robot ini emang robot cacat ini emang yang cowok ini. Lambat kali geraknya loh. Sorry. Iya, ada pocong nggak aku ya? Bukan, pocong yang mana? Udah polos kah pocong ini? Banyak kali karakter aku loh. Trat. Oh, ada pocong 3 hari. Oh, normal ya? Enggak. Ayo guys. Udah, aku lagi tetap. Udah di-subscribe belum? IDN? Belum. Hanya karena skillnya Belum. mana sih inilah kau. Ya, bacot kau Jo. Di like ya. Mantap. Gas. Nggak usah rem. Nanti orangnya kabur semua kan udah tahu Lord Sandstrom apa map lain. Iya. Pancingan. Nanti kabur semua ada portom. Kita mancing ikan. Ngantuknya aku aja. Ya apa bisa gak mati goblok. JP. Hit banget. Oh, udah ke base dia. Anjing. Bisa gak kena tuh Asmi Why in hair. Base di base. Di base ya. Anjay, udah dibokong sih aku nggak mati. Apa yang mati?
Wih. JP ya. Parah, parah. JP. Udah clear kan? Belum. Udah clear. Habis. Tinggal markas nih. Beda kurang. Aku Tar, gas. Cakep. belum nge-kill aku anjay. Minus. Allah. Bokongnya malah mati anjay. Gitu lah Jo, kalau memang kita tuh bersituasi gitu, nggak bokong malah mati bola. Wah, Bagian udah. Anjay. Hobi buta. lembel dikit lah, biar lama mainnya. Oh iya ya. Iya, gak nyampe 30 detik loh. Anjay. Pasang bom aja limitnya 40 detik loh. Ya aku nggak kena anjing. 2 kali aku bokong mati HS. JP. Bisa nih. 2 kali aku bokong, 2 kali aku kena HS bangsat. Bumi si kawan tanah, aduh. Hit itu. Mana sih? Aku di Emang base aja sial lah. ya, Bang. Hah? Aku di base aja. DC. Siapa DC? Itu jauh sabar Jo. Ramenya. Cuma satu yang dapat. Oh, Neo DC. Mampus. Bom anjing. Woi. Atas. Turun ke bawah. Ditembakin malah diam. Itu ya. Itu loh. Ya itu loh, nggak nampak. Beda aja aku. Ada orang beda. Ini udah dari A dia. Nggak ada orang. Keluar juga bang. Kenapa bang? Malam sering keluar juga. Kadang, Oh, kadang sih. Lagi sepi nih katanya. Di mana musuhnya nih, woi? DB. DB. Habis tuh ya. Sabar. Tuh. Ayam mati. Aku yakin. Anjay, enggak ada yang aku. Jelas kan? Mati kan? Anjay. Kalau ADC aku yakin. Penuh. Sabar ya. Kita bercepat. Anjay, kita bercepat. Boleh. Wih. Banyak bom nih. Mas kill. Anjay aku. Dapat nggak tuh? Anjay, bangsat. Mas kill enggak lu? Mission success. Banyak kali bomnya. Ya ampun si Dubai. Blue team. Dubai.
Nih, sini. Injek tembak bocah kencang aja. Sini. Kan udah dipercepat dibilangin. Dipercepat sini. Aku mau pakai AWP ya. Boleh. Keren. Cing. Ganti map cepat. Aku udah ya. Aku undi dulu ya. Jemput mak aku dulu. Mana? Jemput mak aku dan nelpon dia. Oke. Thank you guys. Siap. Apa ya habis Sestrom apa habis Sestrom ya? Miton nanti ya. Hospital. Save house. Enggak pancingan. Biar banyak yang masuk. Oh iya benar. Mancing ikan kita, ikan betok. Ngopi jangan lupa ngopi. Udah deh. Safe house kan? Ya. Pam. Boleh ya pakai ini. Bareta. Itu juga nggak gue pakai kan aneh kadang. Masih di mid. Musuh dong di mid. Ah. Di mana musuhnya? Bareta enggak tuh. Ambin. Ini pasir. Pasir. Enggak ada, kosong. Mungkin ini. Mana? Tuh di best nggak tuh? Di TK deh. Ini tadi. Oh, bunyi gas. Aduh. Di B ya? Pamika di B. Ada 2 tadi. Oh, ada yang bawa gas. Walah. Tan situ John. Biar ayah nggak kena pokok John. Tan situ John. Tuh, satu lagi di B. Last nih. Iya, masih. Dua dia. Oh, Mana dia? enggak di B nih. Mati. Tuh. Dua. Dipakai terus. Udah. Kalah. Reload pula lu. Anjay. Lu nggak makro nih susah. Oh, enggak makro, Bang. Enggak. Bom di mana? Orang nih kemana? Bomnya di B, oi Om. Bom di defuse. Bomb defused. Anjay. Mission failed. Okay, let's go. Q aku Q. Fire in the hole. Fire in the hole.
Mana nih? Oh, Cuma nggak mati kau. Belum di A, aduh rata semua. Situ satu tuh. Aramid itu. Aramid satu. dua. Wah ampun. Anjay. AWP tai ayam namanya nih. Pakai matu udah susah. Kurang baris cool itu. Ah? Bomb defused. Kurang baris Red. cool itu. Lo kok 5R sih? Alah, aku salah buat ya. Mission fail. Kau kemana kau ini, James? Ya. Ikutin aja kau sini nah. Ke batu JKA. Ayo jaga di JP. JKA tuh jaga. Waduh, pas pula ya. JKA ada. JKA. Oh, ini. Belakang. Aduh, gua tuh di dalam satu. Udah mati semua. Enak kali ya mereka pakai weapon ya. Rotok apa anjing? Nih kau. Gak ngocik. Mission fail. Enggak. Iya. Okay, let's go. Iya, Kak. Fire in the hole. Duh. Masuk. Wah ampun. APHS nggak JKA. Lu kok kalian nggak masuk, lama kali masuknya. Lu kok lari kau? Masuklah. Mid. Mana nih? Kurang satu ya. Bomb has been planted. Mid. Ada depanmu. Dari situ aja. Lama kali. JP. Dia TV loh. Mantap. Ini gimana aja dulu. Kejauhan kalau dari kanan nanti. Saya next try. Nggak dapat. Loh. Kok gini? Bomb exploded. Oh, program ilegal dia. Mission success. Okay, let's go. Headshot. Chain headshot. Wah alah. AWP. Di situ nggak tuh di TKB. Ngeri AWP-nya. Ada datang Bang Neo, ada datang. Has been Di planted. mobil. Awas, lagi sering. Ngeri.
Teka. Kita ini jaga lah dia. Gitu. Sini lah jaga nah. Sini jaga nah. Alah, kena es pula. Mid. Lo jangan sampai kampung. Mid. Bom dia aja, Mes. Ya. Bomnya. Aja ke situ aja kau. Ah, situ aja kau. Pas dari pasir ya. Mati dia. Pasir. Ada Mes. Sakit nggak itu? Sakit kali segitu anjing. Wah ampun bokong mati lagi aku, kebiasaan. JP. Iya. Bokong malah mati, goblok. Kebiasaan emang. Jai anjay. Wajar aja. Yuk. Oh, nggak mau lagi dia. Apa yang bokong, apa yang mati kok? Goblok. Emang. Anjay 3 kali. Anjay aja. Nah, memang susah ngomongin orang itu loh. Ya, anjay. Merah semua kita ya, anjay keren ya. Di sini ya. Ini Factory tadi jago gak sih? Impit aja lah. Dari mana nih bang? Dari Palembang. Hah? Dari berapa tuh? Nyampe ke General nih? Maksudnya? Di Given dari berapa? Kenapa? Di tempatnya. Waduh. Di Palembang. Tempat apa maksudnya? Enggak, caranya bintang-bintang empatnya itu. Oh, dari game school aku. Iya. GB-nya? Hah? GB-nya dari kapan tuh? Enggak, naik biasa. Mana GB, anjay. Yes, mana ada. Iyalah ini, astaga. Red aja katanya, oke red. Peter kan tinggal kick. 1 minggu.
Impit aja lah. Ya. Biar banyak teman kuat. Yang penting yang bacot bintang 4. Wah, kau jauh. Ini murni, kau nggak lihat ini. Udah ada ribonnya, kau pikir kaleng-kaleng apa? Itu ya, sekarang pun bisa katanya CM. Bilang lah, masa sih? Orangnya. Ini ngapain dia mau ikutin kita ini, anjay? Apa tadi mapnya? Oh ini ya, save house ya. Iya. Kita blue lagi. Story udah red. dia deh. Dong lagi. Aku nanti tuh nah. WA ada. Kosong lagi. Blue kita lagi bang, biru. CT-nya kita lagi. Iya. Kok ada efeknya ya? Efek apa? Oh BKS udah Bang Gwen. Oh 9 bebas. Sepinya anjay. Ada heroku satu lagi. James, yang Jonathan ini kau kan Jonathan ini? Bukan. Bukan. Udah mau ke hero dia loh. Anjay. Iya. Udah berapa bulan ini? Ada 3 bulan. GB terus. GB terus aja kerjanya. Bangke. Apa tak tahu dijual 2 juta 3 juta kan lumayan. B4 murni, ya lah, murni lah B4 aku. Hero saya GB. GB lah katanya lah. Om Nubi kemana? Gak tahu aku. Kayaknya dia lagi sakit ya. Temen aku COVID kayak. Anjay, gak tahu COVID gak ada. Merah semua kita ya. Kan tidak lihatnya ya. Si Jonathan itu Joshua ya, Ron, dia tahu. Bukan. Jonathan bukan Joshua. Kau ini. Bukan Joshua. Joshua nggak ada ini, nggak ada apa sih, nggak ada hero. James, pegang James. Ayah mau ganti cara bentar. Iya. Ini Najul, kalau mau lihat kalau hero asli ya, killnya bagus, deadnya bagus, kan kayak kau. Hero asli. Iya. Cuman hero ini main BM terus. Mulai ini bang. Tunggu sabar aja, tunggu aja kau nih. Kau. Mau pakai hero aku. Si Jo bilang-bilang hero dia asli, hero GB. Anjay. Kau. Ini nah. Matchnya bagus. Ini baru match bagus ini.
Iyalah, bukan kau aja punya hero anjay. Kau hero cacat. Si Jo. Anjay. Kau. Poin plus ammo. Coba. Cuman jelek karakter hero ini. Kok habis semua. Main di polos habis. Main di polos habis. Gini oh. Salah ya. Di sini tadi mapnya ya, salah aku ya. Iya. Oh, mantap. Robert. Robert apa ya? Yuk, gas. Robert gak namanya? Robert. Orang Batak ini Jebes. Iya. Ini orang Batak tuh. Orang Batak tuh. Robert. Ajak tuh ke Lampung dia. Robert Panjaitan. Oh, janganlah kau ini. Sinurat. Negara kita nih. Tanya dia ada DS gak ya? Ini Jo, kau mana matchmu, hero-mu? CCD. Ini nah matchnya bagus Jo. Cuman polos. Maksudnya apa ya? Inventory-nya banyak dipakein. Gila. Iya. Tumbe banyak tuh. Mamam spam bom, mamam. Wih, habis semua. Keren. Di mana Habis semua. Anjay. KD 68 S73 palsu lah itu. Kau ini GBKD lah itu. Matchmu jelek. Win sama winnya kebanyakan. Wah ampun, gak pula di kanan. Rame. Rame. Spam bom enggak tuh. Habis semua kita kan. A-nya nggak ada orang loh. Anjay, sendirian aku di A tuh. Kalah. Lempar kemana nih Wak? Walah. Kalah. Kagak kira asli apa asli? Asli GB anjay. Oh, mampus, mati. MCT. Ini loh hebatnya clan ini ya. Kalau misalnya baru CN ya. Weh, itu depanmu loh. Kalau baru CN langsung nama Jepangnya itu loh dia loh. Ya. Ngajar. Jangan semuanya di B. Nah, itu B-nya kosong. Jaga B dong. Nggak ada orang. Wah, pun nggak kena. JK-JK-in. Aduh. Bisa nggak mati nggak tuh? Bangke, JK-JK-in. Apa gitu? Ada situ. Udah. Nice. Poin. Itu depan lu, satu lagi. Nice. JP. Nggak ada JP. Nice. Rotonegoro dia. Gila lah. Pakai hero jadi cepu lo, no slow. Polos ini Jo, bukan FC. Tuhan. Kalau FC ya udah Rotonegoro lah dia pasti. Hah? Sampai dewa. Halo? Wah ampun, pecahku. JKA lagi. Ya ampun, enak kali mencetin kepalaku. Bangsat emang. Oh, kena bom. Par.
Ya ampun, kena terus aku. Mana Base semua. Bokongin cepet. Bokongin cepet itu. Nice. Anjay. Aduh, minus kita. Hero polos nih. Aduh. Kena terus aku ya sama dia HS ya. Jago kau ya.